sing mamedang lugro diarat Duru Agung Palungguh Joko Dewa hari sampun puput kertek situ Bandung saho panjak balo waduh naron sami punika sampun saya tuh magebuk kelang ngatur maning saya mungwing watek boset naron gumandi pacang melani nilihin Palungguh Joko Dewa gumandi pacang mengkepuk mereka kelengko pura ngawal yang Dewi pun sampun saya pacang ngerebut ngewaliang punika rapin Palungguh Joko Dewa Raido Dewi Sinta amang sang rawana sarah manaipun niwatek naron gumani mangdo presido je punika ngemasin sedo ide Sang Prabu Rahwana reh solahanyo lintang duaning kelangkung wiyaki dahating corak yukti solah laksana nida Sang Prabu Rahwana mamandungi Dewi mareng wano semalih ide Sang Prabu Rahwana langgah langgano laksanane purun ngemano mekadi rapin Palungguh Joko Dewa mekadi Dewi situ Sang Rama Dewa Tahu kami punika dagang atur itu kang kapi Raja Sugriwa harus dimangkin awis nimbal mabaos makadi itu Sang Rama Dewa waduh paman wadeng kapi daging bau sidu Sang Rama Dewa udah paman watek tapi anake buku paman pamojo
Nah pemekas nitih pemujuk kadi anak ibu paman sang Kapiraja Sugriwa anak ibu paman nero gargito aren kayu sahuduh Dewa Ratu angayu bagio saja kayu manirone paman satu bando sampun nah pemegas niti kerdek situ bandone sibo lantas madan praga asri mawe paman maud kerdek situ bandone kukuh tur manding luwih asli terus ada yang tuh mawet sangkaning usahaan pamane ulian rasa jengah pamane ngawinan sido madan praga kerdek situ bandung itu paman mangke paman sang Sugriwa nah paman sang Sugriwa dewa nah kedo dengan masih jening sang Hanoma jening kerta gewa sepraga keduaning kawen tenang situ bandun ni kertek situ bandun ni suko tenyen paragat paman mangga ke plaspas di subhane sido puput beragat kawen tenat jembak ini mangkin ngiring ini mangkin upo karo pelas pas ya paman ngit jalan tujuan kedua upo karo pemelas pas manggerare situ ngicalang punika regeda
sida punika dados ical regede saha sida raris ning nirmala Risa jroning Hirring sajroning margiang iyanyo pamulas pas pangga katur ulam suci Hirring sajroning pemargi pemelas pas punika sumangden raris kedagingin punika ulam sane suyakti kedas bersih sananin isi alas mung kawin tenan boburon sane suci sida raris pacang nyuciang kawin tenan sane muas kerja paman marut suto Heri wau kaliasa punika raris kawin tenan ide sang mahrut suda ide sang anoman mangrun tuhin isi alas Yesa digelis raris sang anoman ngejerang kawin tenan daging alas madap kelis paman sidomi kolihan mung daging tadejon taduok ide manggerare sida digelis punika mikolihang api luwir punika sane ke abdian nenten suwes puniku nenten kasuwe kawontenan segarane kadya sapunika punapi raris kawontenannya raris saking telang pasir kawenten raris nenten posangkan saking telang segara punika kawentenan nabi kawentenan saget medal arda candra saking telang segara punika tanpa sangkan raris medal arda candra kawentenan ring segarane Dewi Sri Laksmi selanturnya
leres medal Dewi Sri miwah Dewi Laksmi kawentanannya miwah kudaw cisrawa sapu putih asa punika raris medal kuda putih punika mulus kati kawentanannya ne uce srawa wastanya ne ngelandur kastupa kawentenan telang segarane punika medu kawentenan manik mau tamu semisane medaliku piraris pidadap asing-asing sane medal saking segarane punika kesami sane medal saking segarane raris kangungsi maka sami para dewadene para dewa tegar dieta punika pemargen nirares garjitu maka sami para dewadene para detia angsak sami sampun persideng aksingen pemargina sapunika cek sak permangkin para dewata maka sami detiau ne para dewata surya kawentenan maka sami para dewadene dewa ratu surya kawentenannya ne boleh mudah pasir yakti para dewatane masurya napi duanana sapunika boleh mudak pinaka segarane Rasi markaniyung garjiteng uri sampune
iku margani dana kisu mau sana kelintang gar gitu kayu di dana kisu Are masih kerahayuan kerahajaman sahuri kala nemonin galah becik mururausan dari dana kelinsir majeng dari paru sisiannya sami daging pawacanan di demak kersiatu udu paman sisian bapu dengan ajak mekejang genah tongos pamane ini subur dengan ada cina sane utama doane siderasa yang paman manggo tetua aja sing adelen mocino tenyen paman nu teneng kayang yani side tenyen paman maurip ando dasar ilso jani ada pabesan poteket bapu kapining paman melakang tenyen anggon paman dasar anggon pinat rengkau saho para sido tenyen anggon ciri ngelantur ke pukul wakas diane adana paman ingat setatu nih jani ada tenyan paice bapu mangadat nih madan busake seman iapo
nane ke baos go sakit rada kesuksemannya itu paman tua gerah kayuan gerah kajengan paman ane buwin basih paman paman ini ada buin besik pabesan bapa kapining idewo tama sebab nangon wali namelakang pesan tenyen idewo ngaruh genah bapune eri kalau nyumunin tenyen nangun ianyo anu yang bapak iannya nih mendem pedagingan ke bawah pancu datu nah dini genah bapak nangun wali ade aduh ganang pangodoareng sap lali denyani dewa kapining genah nangun eyatnya sakeung ngidiolas karyane denyani nipuli basokian adan ning suku kedangun wangun tenyen palingge sing andelen adan palingge tua doa sugihan angan pamucu sing jelen tua pura basuki aneh-aneh anggon idewo si malu anggon idewo pamucu dangan ngasedawa bedarong si dewo pajang ras ditiringi hide paduka betara tuah ditu genah nyampe paman apang itu aso pengabdi pengaras titine mangger ares itu lingge itu paduka betara itu aso asih bareng sajroning kawin tenan karo janeng nonton damu jaga
sida sueco pajang nuntun paredamu rare sida punika pajang memangguhang kerahayuan kerahayuan abang ada paman apa ngoberesida ada dengan ciri pingat dengan bin manipuan oleh keramane adem aku semale ko para janune ane ini dijagat bangku apa dini anak badap ajak sahrare seleng para janune kawin tenan bapur kalau pacar nabda bang kenyan jagat musuh daun kadolore akan wali kalau ngawi-witi nararis medap-dapang kawin tenan jagate tenyen wanta kedasarin tukang tukiannya utawiwan ajane bapa mang ada apa ngesida mau ciri raris kawin tenan bapune jani anda dengan bapu bakal ngemang adan adene kocak ajakan abali jani ngawit jani dengan paman suut nyamatang usul dawo uli jani dengan adan jaga kedini jaga bayi